Generali Sultani Makenga uyobora umutwe wa M23 yahishuye ikimenyetso cyatumye abategetsi muri Republika Demokarasi ya Kongo bemera ko M23 atari nyamahanga nkuko yabigarutseho. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 General Sultani Makenga binyujije mu mujyanama we witwa Bahati Erasto yahishuye ikimenyetso cyatumye abategetsi bo muri Republika Demokarasi ya Kongo barimo Perezida Felix Tshisekedi bacururuka bakemera ko uyu mutwe witwaje intwaro atari w'Abanyarwanda n'Abagande nkuko byemejwe na Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa. Bahati Erasto yahishuye iki kimenyetso ubwo yaganirizaga abaturage mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi avuye ku biro bya General Sultani Makenga biherereye muri teritwari ya Rucuru. Bahati yasobanuriye abanyamushaki ko leta bahanganye nayo bafitanye amasezerano menshi cyane. Yagize ati ubutegetsi buhari Perezida akimara kujyaho yavuganye na General Sultani Makenga aramubwira ati nagiyeho ati none ibibazo byanyu nzabikemura ati niko Perezida yatubwiye turi Sabyinyo niko yabwiye afande ati ukwezi kurashira umwaka urashira imyaka ibiri irashira ntiyigeze abikemura. Ubwo Tshisekedi atakemuraga ibibazo bya M23 nkuko Bahati akomeza abisobanura ngo nibwo ubuyobozi bw'uyu mutwe bwohereje intumwa ikinshasa kugira ngo zigeze kuri Perezida Tshisekedi ibibazo byose bufite. Ati itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2020 hagiyeyo Colonel Castro ndetse na Sergeant witwa Benjamin Bonimpa na Lawrence ati ni umuruba ati ni mwene wabo wa Tshisekedi. Bahati yavuze ko ubwo izi ntumwa zari Kinshasa zaganiriye na Tshisekedi n'abandi bayobozi benshi cyane bashobokaga ko bashoboka bo muri leta bazibwira ko bivugwa ko M23 ari Abanyarwanda n'Abagande ngo bagize bati abantu benshi cyane baravuga ko muri Abanyarwanda n'Abagande none muzane liste y'abantu 6,000 tubishyire muri machine turebe niba koko abo bantu barabaye muri FARDC cyangwa mu gisirikare cya Kongo. Mujyanama wa General Sultani Makenga akomeza agira ati ya liste turayitanga, tumaze kuyitanga barareba basanga muri ba basirikare bacu harabo turi kumwe mu ishyamba muri Sabyinyo ati bagihembwa amafaranga yabo asohoka ati turi kumwe muri Sabyinyo ariko kuri liste amafaranga yabo arasohoka ati bari aba generali bari kuyarya atakaba ari kapiteni muri M23 ati wajya kureba muri leta ugasanga ati baramupromotinze ati ni majoro ariko barangiza bakabirinduka ati bakitwa abanyamahanga nkuko yajya bigaruka. Tshisekedi amaze kureba urutonde rw'aba basirikare ngo yemeye ko M23 igabanywamo imitwe ibiri y'ingabo, umwe w'izimurinda wagombaga gukorera Kinshasa kandi ingengo y'imari yari kuzifashishwa muri iki gikorwa nayo yari yarateganyijwe. Ati turangije kumvikana abantu bacu bari Kinshasa ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 11 baradutera ati nibwo mwumvise rero turaza Canzu ati turasa na Runyoni nkuko yagiye bigarukaho. Bahati avuga ko M23 yarashe Canzu na Runyoni kugira ngo yereke leta ya RDC ko igihari kandi ngo yateganyaga gusubira mu birindiro bya Sabyinyo yari mazemo imyaka 5. Usanga leta yakuye ingabo mu bice bitandukanye by'igihugu kugira ngo bahangane aho kubahiriza ibyo impande zombi zari zumvikaniye Kinshasa nkuko yabigarutseho. Bahati yasobanuye ko uku guhangana kw'impande zombi kwatumye abarwanyi ba M23 bafata ibice birimo Bunagana na Rwankuba. Icyo gihe Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ngo yahamagaye General Sultani Makenga amusaba gusubira inyuma ati intambara tuyinjamo ati turamanuka tugera Bunagana tugera Rwankuba ati Perezida wa Uganda ahamagara Fande ahamagara General Makenga aramubwira rero ataho mugeze musubire inyuma. Tshisekedi yemeye ko ari buganire namwe ati musubire inyuma ati muhagarare bugusa ati nimumara gusubira inyuma turaganira ati dusubire inyuma. Abantu ati bagiye mu mishyikirano ati hande twasubiye inyuma barongera baradutera. Bahati yamenyesheje aba baturage ko M23 iharanira amahoro abasaba rero gufasha uyu mutwe kugera ku ntego cyane nk'abasore babyifuza ko bawiyungaho mu kurwanirira uburenganzira bw'Abanyekongo. Yavuze ko ubundi butumwa General Makenga yamuhaye ari ugusaba abatuye Masisi barimo n'abamushaki kwirinda ivangura bakabana mu mahoro ati nta muntu ubangamira undi
yabijeje kandi kubarindira umutekano kandi ngo bagomba kwishyira bakizana bagakomeza ibikorwa byabo. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda ejo bundi kuwa gatatu rwafashe icyemezo cyo gufunga umunyemari w'umunyarwanda bwana François Xavier Mironko imyaka 2. Muri iyo umwaka umwe n'amezi 9 byagizwe igihe gisubitswe, bivuze ko yategetswe gufungwa amezi 3 nkuko abakurikiranye urwo rubanza hafi batifuje kuvuga batubwiye. Mu byo Mironko yaba yarazize harimo ko yaba yarabwiye urukiko ko ari mu karengane kuko urukiko rufata ibyemezo bibogamye kandi ko rwabikoze kenshi. Urukiko ruvuga ko Mironko yarusuzuguye mu nyandiko no mu magambo. Kuwa gatatu Mironko yari yitabye urwo rukiko kugira ngo aburane urubanza rufitanye isano n'imitungo ye. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana amaze kuvugana na bwana Valentin Akayezu umuhumuza impuguke mu by'amategeko wabaye umucamanza mu Rwanda igihe cy'imyaka 9 kandi yigisha n'amategeko muri kaminuza. Valentin umuhumuza ubu uri mu Buholandi aratangira asobanura icyo amategeko yaba areba icyo gihano ateganya. Ubundi turebye ku itegeko nimero 22/2018 ryo kuwa 29 z'ukwa 4 2018 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano, iz'ubucuruzi, iz'umurimo n'iz'ubutegetsi. Mu ngingo yaryo ya 81 ingingo iravuga ngo imiburanishirize y'imanza ku byaha bikorewe mu iburanisha, ibyo bita contempt of court. Mu gihe cy'iburanisha iyo hakozwe icyaha gihanishwa igihano kitarenga igifungo cy'imyaka 5 ko rushobora guhera ko ruhana uwagikoze kabone n'ubwo rwaba rudasanganywe ububasha bwo kuburanisha mu rwego rw'ibyo byaha. Muri icyo gihe umucamanza ahagarika iburanisha agategeka ushinzwe umutekano gusohora uwakoze icyaha bari mu iburanisha kugira ituze. Umwanditsi akora inyandiko mvugo y'ibyabaye ku rubanza ashingiye ku byaha n'amategeko yishwe, hanyuma agahamagazo bari basohoye akamusomera uciriye mu ngingo zarwo zose agasubukura iburanisha. Nta yindi mihango ikorwa cyangwa ngo ababuranyi bahabwe ijambo kugira ngo bagire icyo bavuga ku cyaha cyakozwe. Muri make ni uko nguko itegeko ribisobanura, ni nuko nguko naba mbivuze nkurikije nyine uko itegeko ribivuze. None se kuba François Xavier Mironko yavuze ko urukiko rw'ikirenga rufata ibyemezo bimubangamiye, ibyemezo avuga ko bibugamye, ibyo ngibyo byitwa gutuka urukiko? Urukiko rw'ikirenga aho ngaho niho habaye urujijo rukomeye ku bantu bose babonye icyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga, kuko amagambo urukiko rwitiriye Mironko ko imvugo cyangwa se ari imvugo zo kubahuka urukiko, ni imvugo zijyanye n'iby'umuburanyi ku bijyanye n'imiburanishirize iri mu rukiko. Urugero, nk'igihe umuburanyi yajuririye urubanza nuko abatarishimiye ibyabaye mu icirwa ry'urubanza rwabanje aba yarabigaye noneho akajurira. Iyo habayeho urugero nk'igihe umucamanza umuburanyi yihannye umucamanza, kwihana umucamanza ni ugusaba ko avanwa mu nteko iburanisha kubera yuko umuburanyi atakimufitiye icyizere ko ashobora kumuha ubutabera. Aho rero bigaragaza ko umuburanyi aba atishimiye ibyakozwe. Ni nacyo rero cyabaye mu rukiko rw'ikirenga, kuko mu cyemezo cyarwo ravuga ngo hari inyandiko Mironko yarwandikiye avuga yuko imiburanishirize yabaye yose ibogamye. Noneho ngo kandi ayo aza kuyasubiramo mu gihe cy'iburanisha. Urukiko rubifata ngo nko gutuka urukiko, kandi umuburanyi mu by'ukuri yaragaragazaga ibitekerezo bye. Aha rero aho mvuga ko bitangarije niki, nuko urukiko rw'ikirenga nirwo rukiko ruri hejuru y'izindi zose, kandi rukaba runafite inshingano yo kubungabunga no kurengera uburenganzira bw'abantu bose, harimo n'uburenganzira bwo kwisanzura kuvuga icyo umuntu atekereza, freedom of speech. Mu mwanzuro w'urubanza baravuga yuko Mironko yareze, ariko ntabwo tubona neza icyaburanwaga. Ahaburanwaga iki?
mu byo twakuye mu bitangazamakuru mu Rwanda nk'inkuru yatangajwe n'Igihe baravuga Igihe ndibutsa ko ari ikinyamakuru gikorera kuri murandasi Rwanda bavuze yuko mirongo yabasaba leta y'u Rwanda kumusubiza amafaranga cyangwa se kumwishyura amafaranga agera kuri miliyari yaba yari yaragurije leta yasimbuwe na FPR mu gihe cy'imirwano. ubwo ni amafaranga ngo yari yarabahaye kugira ngo babashe kugura ibikoresho byo kurwana ku rugamba. Icyo gihano cy'imyaka 2 cyasubitswemo umwaka umwe n'amezi 9 mu gihe cy'umwaka, bivuga yuko azafungwa amezi 3 gusa. None aramutse asohotse akongera kubaza icyo kibazo akakivuga uko yakivuze, yakongera kugihanirwa agafungwa igihe kingana iki? Ni ikibazo gikomeye kuko aramutse yongeye gusubiramo bya bindi ubwo twitege ko yakongera akabihanirwa bikitwa igikorwa cy'isubiracyaha. Nibutse yuko icyo gihe itegeko rivuga yuko igihano gishobora gutangwa itegeko rivuga ngo icyaha cyakorewe mu iburanishwa gihanishwa imyaka 5. urumva igihano gishobora kugera ku myaka 5 cyangwa se byaba bitewe n'ubwoko bw'icyaha kikarenga. ni ukuvuga ko aramutse abisubiyemo byaba ari isubiracyaha, none washobora no guhabwa ikindi gihano kirenze. Valentin Muhumuza Akayezunda gushimye cyane ku bw'akakanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Veniste. Tugume ku makuru ajyanye n'ubutabera. Kuri uyu wa kane Madame Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya jenoside mu Rwanda yongeye kwiyama umucamanza ukuriye inteko imuburanisha gufata ibyemezo bibogamye. Yabwiye Madame Patricie Mukaiza ukuriye urukiko rwisumbuye